Matika team me kichu ichu imade to twal lok matika awa ki omoro ni la chuju woko Simon Akecha Toolit maneno ubichung bebedo la me parliament me omoro e mwaka mukarni par mwaka mukarni wa hosting la det Akecha kan la wotwa ongaya yo hosting no gera petika neno futika wana ma accident monone ma wote no peti ma bed twal ero he was in good spirits loga be me neno ni ngat ma ngey ni anyi me future ne no mira be e at moko che ki gumara twala wo cha bor mo tiero ko no urwen ki at yat le cho Awinyo, it's a sad one because kete nano kwi mi morning on all sides. There's no side mapa bedi. I talked to all the candidates arwate kwet weng I interviewing and weng abedo kwet gi polling station wengu bolo kwi matie at different locations. Ma anero ngomo time na woni I was so shocked. PM ochake make bol kwi Honorable Toolit olingo. Ento don po ngeno kamati ye kono ti omoro no ti gulu onyoti kwe until manero information ni madon kwi po warmo be he came and settled in his home in Mukono. Don kenyu gwak ene tuo dio no ke lada ke dwako kwe ke dwako la cho ke gumarach la wo chawa boro pone utukutumo. It's very sad atamani ema la tela chel take impact ma en well e kien daro mano eno ye ingeni Toolit bedo MP mi achel mi omoro. That's about 2006 gi Kenya mabero tiyo mabe utiyo gotame udugu da ochung mi ario endong mi ario chung ene Honorable Jacob ubino chiolo yene chiolo ni parliament and so that's a long history. To cut it short, why ni pero eni dong timarach bot jomi omoro ada daini ene wangma ario ne wanwe ni Jacob la nyako no ruwenyu mwaka mukarane makumbeti wode the date olanya Andrew and MP Andrew la wo chwalo message social media e Twitter mateka chwalo korone nyo duane e kom to pa wone warama wachene pian wara roma ke maka pa dele Jacob Lanya wo chwalo duane la dit Toolit no don karma Antonio chung pe by elections bukar mwaka mukarane no do joining political party pa nope. National Unity Platform me ki FTC nene man lawyer 2006 2010 no la FTC yes so mu poro de 2011 dugu dokchen ene mar mukare iten nope mano we had very good hopes ma la det chagulanye ke kuchalo support ko mbeti la nope lena zedriga doctor ma era lawyer Northern Uganda o confirming entopia gumingo lok nyo duan gi ma det iket ma gen gitika yu pekere ento to ma let pian ini dak mario ma wati nero da jimi bi ma det matika akyo mor ma ko ne tika rain atamane what makes it a bit sad is ngeo jimana nero nyo ma munyo chak obedo kony ma Toolit biro mi daro latiro matero ma ero bichulo gi kumbedi karmano anti parliament don kumbedi joma do ngo magien gi waju and his legacy kita gi tikwere ni kiwachi ngara chela tiki lok ma bedi mako kume makirika NP dana mo kene boko kumbedi jomo donge lotiro mo dong anti ka bokone ni o ngaro bino chulo school fees wa ngaro bino mine wa kwa mati jomati political party itenup wajane nyo noti policy advisor. Now, katika miyeni policy advisor, manjotika miyo, jimi maki loki yema tek maromo karchelo chiek. Chali party noob gini. Now, that is what he was doing. Mano, gien jo matete yano, chalo Sebastian gima ki loko kwet gini. Tika wajani gien no ginerong Honorable Toolit, chalo ngat mo no miro julgi, niang matut, lokom chiek gini, onyo policy ma entika loko na economic policy ki ngongo gini, wek gien gi kare, bena gi bed lo tela manongo, mano kero gitie, ento gumarach. La chuech po ye ani wachini jebe weng achak ne tie agit ne bene beru tie wan pol timo gi moken wan tie ka watie bene rubai we ongo wa beru tie wachwalo kumwa bot jomatio moro wachwalo kumwa i Uganda weng ki achole mati diaspora ki kamo ken mapapat ne kwoti achel merwa ko iyo mupore bene
ka kwo utum chalo kubedi patolete wane keta wan kupe wono kara chiel me kano